biteganijwe ko Oscar Pistorius wo muri Afurika y'Epfo yumvikana mu rukiko yiregura ku gufungurwa by'agateganyo ku cyaha cyo kwica umukunzi we Reeva Steenkamp. Yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 15 n'igice. Naho muri Kenya, Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye indi myigaragambyo igira gatatu mu mujyi wa Nairobi. Odinga ashinja Perezida William Ruto kwiba amajwi mu matora aherutse no kunanirwa gukumira igituma ubuzima buhenda cyane muri Kenya. Umuhanzi akaba n'impirimbanyi iharanira inyungu rusange Baaba Maal yavuze ku kibazo cy'impunzi cyugarije Senegal, aho yumvikanye avuga ko iki kibazo giterwa n'imihindagurikire y'igihe n'ahantu hagenda haba ubutayu. Kamala Harris, Vice Perezida wa Amerika, yageze muri Tanzania, igihugu kigenda gitera imbere buhoro buhoro mu rwego rwo kongera kwigarurira isura cyahoranye nk'igihugu gihuriweho na benshi. Urukiko muri Senegal rwakatiye igifungo gisubitse cy'amezi 2 Ousmane Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi ku cyaha cyo gusebanya. Abamwunganira mu mategeko ariko bavuze ko ibi bitazamubuza kwiyamamariza kuyobora igihugu.